Halo teman-teman, kita balik lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau berburu apa ya? Kita cari yuk. Ada pistol teman-teman. Ada pistol warna kuning. Kita taruh sini ya teman-teman, kita kumpulin. Kita cari lagi yuk. Kita cari lagi. Ada apa ya? Mobil pemadam kebakaran teman-teman, warna merah. Wih, mantep. Kita kumpulin lagi sini ya teman-teman. Kita cari lagi yuk. Kita cari lagi. Cari lagi ada apa ya? Wih, ada Pop It 2 teman-teman. Pop It 2. Kita kumpulin lagi sini ya teman-teman. Kita kumpulin ya. Kita cari lagi ya. Ada pesawat terbang teman-teman. Wih, pesawat terbang. Kumpulin lagi sini ya teman-teman ya. Kumpulin lagi ya. Kita cari lagi yuk. Cari lagi. Ada mobil Tayo 4 teman-teman. 1, 2, 3, 4. Wih, banyak sekali mobil Tayonya teman-teman. Kita taruh sini ya teman-teman. Kita cari lagi yuk. Cari lagi yuk. Wih, Pop It lagi. Wah, ada 3. Wih, ada 3 nih teman-teman. Kita taruh sini lagi ya, kumpulin ya. Kita cari lagi yuk. Cari lagi. Ada apa ya? Wih, ada mobil polisi teman-teman. Ada mobil polisi. Wih, banyak ini mobil polisinya. Wow, banyak. Kita kumpulin sini lagi ya teman-teman. Kita cari lagi yuk. Kita cari lagi. Di mana ya? Ada bus Toya teman-teman. Ada bus Toya. Wih, besar sekali. Kita kumpulin lagi sini ya teman-teman. Yuk kita cari lagi yuk. Kita cari lagi. Ada pancingan. Wih, ada pancingan teman-teman. Ada pancingan. Kita taruh sini lagi ya, kumpulin ya. Yuk kita cari lagi yuk. Kita cari lagi yuk. Wih, ada mobil molen teman-teman. Wih, mobil molen. Kita kumpulin lagi sini ya teman-teman ya. Mainannya ya. Wah, banyak teman-teman. Mainannya banyak teman-teman. Yaudah ya teman-teman, udah dulu ya. Dah.